Sanibonani emakhaya. Ngibingelela ogogo omkhulu, obaba nomama, intombi nezinsizwa emakhaya. Lo okhulumayo u-Anele kaMthembu, inyanga yaseMkhomazi, inyanga yase-Alexander bafowethu. Lapha bafowethu ngithe anginimeme nginibonise ivelaphi yami, nginibonise ukuthi kulo msebenzi wobunyanga, kulo msebenzi wobungoma, lo msebenzi wokulapha, kulo msebenzi omkhulu kangaka ngawuthathaphi, lo msebenzi ubuyaphi, lo msebenzi waqhamuka kanjani, lo msebenzi wakheke kanjani ukuthi uzofika kulesigaba lesokiso. Ngithe-ke anginimeme, uLucifer uthe akanimeme anibonise bakwethu ukuthi umsebenzi awusebenzayo uphumaphi, walandwa kanjani, ukuze belaye khona uLucifer namhlanje ufike kanjani. Ngithe anginimeme-ke bafowethu namhlanje nginazise ukuthi impande engibuya kiyo isebenza kanjani, impande engibuya kiyo ilapha kanjani, impande engibuya kiyo uma yenza imigidi yenza kanjani. Ngisemgidini-ke lapha komunye wogogo okhishwayo, ugogo obethwasa lapha empandeni yethu. Zihlangene-ke izangoma, bahlangene nezinyanga kuzokhishwa ugogo bakwethu lapha eMpumalanga. Ngithe-ke bakwethu anginimeme nikwazi ukuthi nani niyibonele, nikwazi ukuthi nilibone iqiniso lomsebenzi bafowethu engiwenzayo. Umsebenzi-ke bafowethu engiwenzayo ujule ngendlela eyisimanga, ngoba abantu bafowethu banezinto abayikhulumayo eziningi kodwa imisebenzi yabo ingabonakali. Ngifuna ukukhuluma ngento-ke ebambekayo, ngifuna ukukhuluma ngento ebonakalayo. Ngilapha emgidini-ke namhlanje bafowethu, akuyiwo amanga, akiwukhohlisa uma sikhuluma njengezinye izinyanga ukuthi umsebenzi wethongo la siwuthathe khona siwuthathe kanjani, sibuyaphi nomsebenzi. Njengoba niyibonela-ke bafowethu nani kuhlangene bafowethu, ihlangene inyanga, kuhlangene ogogo, kuhlangene umkhulu, bazokhipha ingane yethongo ukuthi iphume-ke isebenze bafowethu, umsebenzi wayo ubonakala. Theke uLucifer namhlanje bafowethu akanimeme enibonise lo msebenzi ongaka kulo hambo-ke esenguluhambile kakhulu bafowethu. Nguluhamba lapha ethongweni eselungithathela ngibeka kwesinye isigaba, eselungithathela ngibeka kwelinye izinga, ngoba inselelo esiyitholayo ukuthi abantu bakhuluma ngento abangenayo, abantu bakhuluma ngento abangayenzile, abantu bakhuluma ngenhlanhla nayo leyo nhlanhla leyo ayibonakali empilweni zabo. Ngithe-ke bafowethu namhlanje angibonise ukuthi la kule mpande kusetshenzwa kanjani. Le mpande bafowethu kuyasetshenzwa, la kaLucifer bafowethu kuyasetshenzwa bafowethu, la ekhaya bafowethu kuyasetshenzwa bafowethu, kulashwa abantu, kuphiliswa abantu, kuthwasisa abantu, impilo yomuntu ishintshe bafowethu, ithathe ibeke kwelinye izinga. Bafowethu engigqugquzela kakhulu ukuthi abafowethu abalinaki ithongo, abalazi idlozi abantu, lezi zinto bekwazi ukuyihlukanisa kabili, ngoba inselelo enye esiyitholayo ukuthi abantu bakhuluma ngethongo, bakhulume ngedlozi, bekumatanise kube sengazuthi kuyinto eyodwa. Akusinto eyodwa bafowethu, ithongo nedlozi into ezimbili ezihlukene, ngoba idlozi into ethi mayingena emzimbeni womuntu idlobongele bese ifuna lokho ekufunayo, ngoba ithe mayifika kwelamathongo yayisiyabuyiswa. Ngitheke bafowethu anginicacisele nje kuleso sigaba, nginicacisele kuleso simo leso, ngoba uma sikhuluma ngethongo sikhuluma ngento ehlala ekhaya, sikhuluma ngento evikela umuzi, sikhuluma ngabantu abadala abala ekhaya asebadlula, asebadlulela kwelamathongo, ingakho-ke bebizwa ngamathongo. Labo bantu abakwazi ukuthi uma befika empilweni yakho, labo bantu abakwazi ukuthi uma bethinta izinto empilweni yakho bese ziyaphazamiseka, zingenzeki ngendlela ekuyiyona. Uma umuntu ehlupheka, uma umuntu ehlushwa okuthile empilweni yakhe, kusuke kuyinto ematene, kusuke kuyinto ethintene nethongo leyo. Ngithe-ke bafowethu angize ngizonibonisa ukuthi asihlezi kuyasetshenzwa bafowethu, kukhishwa abantu iviki neviki, kukhishwa abantu inyanga nenyanga, kukhishwa abantu unyaka nonyaka, kushintshwa isimo baba somuntu omnyama, ngoba abantu bafowethu esikutholayo ukuthi balibalekela ithongo, abantu balibalekela idlozi, abafuni ukulamukela. Ukhiye womuntu bafowethu, ngisho ngabe kuthiwa ufunde kangakanani, ukhiye womuntu uyithongo bafowethu. Bakhona ofakazi bayakwazi lokho ukuthi bayithintile izinto, bazenza izinto zesilungu kodwa izinto zabo ayilungi, into zabo ayikhanyi bafowethu. Ngikhuthaza kakhulu intsha, ngikhuthaza kakhulu abantu abasebancane ukuthi lokhu bafowethu esikwenzayo namhlanje abakuphakamela, abakukhuthalele, ngoba kuyinto bafowethu ethinta kakhulu impilo yomuntu, kuyinto kakhulu ethinta umsamo womuntu, kuyinto kakhulu ethinta impilo nje uqobo lomuntu, ngoba uma uhlulekile ukuthinta ithongo, wahluleka ukuthinta isidalwa, into zakho khehla noma uzenza ayikwazi ukuthi zibe nempumelelo phambili.
ngitheke bafowethu angibonise umsebenzi wethongo le bafowethu angifuni ukukhuluma ngento bafowethu ekude ngikhuluma ngento lapha phambi kwami ngikhuluma ngento esifikile nayi bafowethu nayi nginikezwe omunye wabantu engibalaphayo bafowethu mangikhuluma ukuthi into yenhlanhla ngiphethe mangikhuluma ukuthi into ezoshintsha impilo yomuntu ngiphethe ngisuke ngikhuluma ngento enje bafowethu kuningi kuseza bafowethu kusekuncane lokhu angifuni ukukhuluma kakhulu angiphikisani nezinye inyanga angiqophisani nezinye inyanga angichomi ningathi ngiyachoma ngizama ukunitshengisa ukuthi lento engiyiphethe ikhona lento engiyiphethe angesabi futhi angixolisi ngalokho ngiyiphethe into eshintsha impilo yomuntu ngiyamphakamisa umuntu ngimthathe ngibeke kwelinye izinga umuntu ngiyamenzela izinto zakhe iqonde ungathi umuntu uthinta izinto uthinta ithongo uthinta into engcolile ethi mayiphakama bese kulimala abantu nayi bafowethu insimbi ethongo bafowethu ngiphiwe usomabhizinisi waseGoli wathi thatha nyanga yami thatha lusifa bese ungagibeli amatekisi ukwazi ukuthi bafowethu hayi ukuthi mhlawumbe imoto yomuntu eyami nayi sondela gogo babonise nayi angiyibolekile ayikweleti ngiphiwe phi kwathiwa thatha gogo bafowethu uma sikhuluma ngomuthi sikhuluma ngento enjini awukwazi ukuthi uphethe umuthi kodwa kungabonakala ukuthi yini oyenzayo kungabonakala ushintsho kweyakhe impilo kodwa uthi uphethe umuthi amanga la ungasikhohlisi masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngento enje baba into ethatha into ibeke empilweni yakho sondela gogo babonise uma sikhuluma bafowethu ngento esigubhu uma sikhuluma ngento eyokuphakamisa umuntu imbeke kwelinye izinga uma sikhuluma ngento ekwazi ukushintsha impilo yomuntu uma sikhuluma bafowethu ngokuphakamisa umuntu simfake inhlanga emzimbeni wakho ikwazi ukuthi iqaqeke izinto zakhe ikwazi ukuthi iqaqeke impilo yakho ikwazi ukuthi iqaqeke impilo bafowethu ngisho nasekhaya into zakhe ayibone umuntu uma ezenza lokho kubaluleke kakhulu ngitheke bafowethu angimbonise lapho bafowethu engidla khona impande lapho engadla khona impande ngisemncane ukuze ngifike kulesi sigaba lesi engikiso ngitheke bafowethu sondelani nibonene labo abanezinkulumo ezithize ngami bafowethu ningixolela anginaso isikhathi mina sokunaka abantu abathi mabenza izinto benaka izinto ezimbi ngabantu umuntu nomuntu bafowethu kunezinto zakhe azenzayo kubaluleke kakhulu ukuthi unake zakhe izinto uma ufuna ukushintsha yakhe impilo woza kuLucifer angifuni ukukhuluma ngeinduku eziningi engiyiphethe uma umuntu enenkinga naye akasondele kimi ngikwazi ukuthi ngimlekelele uma umuntu ebhekene nezinkinga ezithize ezimatene nesidalo ezimatene nethongo akaze kimi ekhuluma lapha kakhulu ngizobalula isimo sento ezinhlanhla la kakhulu ngizobalula isimo sento yokuqaqa impilo yomuntu yokushintsha impilo yomuntu asikhulumi ngento engabambekile sikhuluma ngento ebambekayo asikhulumi ngento esicabangayo sikhuluma ngento esiyaziyo asikhulumi ngento esahlela ukuyenza sikhuluma ngento eyenzakalayo eshintshe impilo zabantu bakhona ofakazi angizoletha abantu mina lana ngoba abantu engibalaphayo bakwelinye izinga angizolekhe ngiveza abantu ku TV njengoba benza abanye abafowethu lokho akufuneki lokho umuntu mayeze kuwena ezosizwa uwe fihle lokho kube imfihlo yakho naye imfihlo kaDokotela nesiguli sakhe lokho angikwazi ukuthi bese sikhipha amagama abantu abafowethu abayiyeke leyo nto iyabheda leyo nto leyo into engekho asifuni futhi siyayihlaba kakhulu ebunyangeni ngitheke bafowethu angikhulume la kakhulu ngezinto engijulele kakhulu la bafowethu ngiphethe into ezinhlanga ngiphethe into ezinhlanga yenhlanhla bafowethu ekwazi ukuthi ishintshe impilo yomuntu bafowethu ngiphethe into yokukhuphula umuntu bafowethu imthathe imbeke kwelinye izinga izinyanga bafowethu ziyalashwa lapha kaMthembu izangoma bafowethu ziyalashwa lapha kaMthembu bafowethu osomabhizinisi baphila lapha ekhaya lensimbi le ngiqeda ukunibonisa yona iphuma kusomabhizinisi bafowethu owanginika yona ebonga umsebenzi wethongo angifuni ukungena kakhulu lapho bafowethu abantu insizwe ezisebenzayo ezaziyo ukuthi ifunani insizwe mayiphuma ihambe yosebenza bayazi abafowethu abafikayo kimi uma uzazi ukuthi usebenza umsebenzi bafowethu ohambisana nemali phakathi ohambisana nokuthi mawuphumile ubuye nemali woza kimi baba ngikusize ngikukhuphula angesaba ngixolisi futhi ngalokho ningacabanga ukuthi mhlawumbe ngizovuka kusasa ngixolisa
umsebenzi wami ngiyawenza futhi laba abazama ukungisabisa wangisabisi baba ngesabi mina ngithe ngenza umsebenzi ngifuna ukubonisa ufakazi hayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngento engisacabanga ukuyenza bafowethu ke lapha esikutholile masilekhe silapha abantu bengicela ukuthi abayeke ukuthi mabeza kimi umuntu azocinga uma uza kimi zazi ukuthi ufunani ungezi kimi usazocinga ukuthi yini mhlawumbe oyifunayo uma ufika enyangeni uyasho ukuthi nanka amandla enginawo nakho engikufunayo bese inyanga ikwakhela into ezohambisana nawe ngoba angeke bafowethu ngeke musana ukwenza futhi lokho niyakwenza kakhulu ukuthi ufike kimi ufuna ukuthi ngikuxoxele ngazo zonke izinto engizenzayo akusikho kwakho lokho wena zana kimi ungitshela ukuthi ufunani ngikwenzele lento oyifunayo hayi ukuthi ufuna ukwazi zonke izinto kunezinto eziyimfihlo engafanele ukuthi uzazi ngoba nakhona musu uzazi zizokuxaka zizokulimazisa akufanele ukuthi uzazi into yenhlanhla mfowethu uma usuka uza kimi into yenhlanhla ayifuni ukuthi uyixoxe nabantu uma usuka uza kimi vala la ukhulume nesidalwa sakho ushisa impepho uze kimi ngoba isona ekufanele sazi ukuthi yini ekufanele iyenzeke empilweni yakho lento engisuke ngizokunikeza yona isuke iqondene nesidalwa sakho la ekhaya abafowethu ebathenjini ayisetshenziswa into engaxhumene nesidalwa kusetshenziswa into exhumene nesidalwa kusetshenziswa into exhumene nomoya ongaphakathi kwena akusetshenziswa into engaziwa ezisilwane noma ezisipoki ngaleyo ndlela uma usuka uza kimi ushisa impepho ushunqisa impepho uze kimi ubika lithongo lakho ukuthi yini ozoyenza yini ozoyithatha la ekhaya ebathenjini ngaleyo ndlela ke bafowethu ngicela ukuthi umuntu uma ezazi ukuthi ufunani umuntu oserious angimfuni umuntu ongekho serious ngifuna umuntu oserious ozazi ukuthi yini ayifunayo uma uza kimi zazi ukuthi ufunani ufika uthathe leyo nto leyo hayi ukuthi uxoxele abantu ngoba uma umuntu uphila ngabe la kini ithongo ngabe lasekhaya koma kunabantu abahlale beyihlaba izinto beyihlikiza kuyimpilo eyenzakalayo ngisho kumuntu ophilayo ngasonke isikhathi uma ucabanga ukwenza into kunomuntu ozohlala eqhamuka ngasonke isikhathi eyihlabe eyihlikize lento ofisa ukuyenza iphupho elakho akulone labantu wena ozazi ukuthi yini oyifunayo kusasa ngaleyo ndlela ukhuluma nesidalwa sakho usukuze kimi ngikunikeze leyo nto le izosebenza kodwa uma uqale wayixoxa nabantu ngeke isasebenza futhi vele ujikisa imoto yakho ubuyele emuva ngoba futhi nami ngeke ngize ngikunikeza ukho serious ugcwele ukudlala ngaleyo ndlela ke bafowethu ngicela ukuthi abafowethu bangifonele inamba yami bayazi bazoyithola 0724815291 072 ngicela bafowethu ukuthi ni subscribe ni like ni share ivideo ikwazi ukuthi ifinyelele kubantu bafowethu osisi omama obaba zikhona izinto ezisiza umuntu ikhona izinto ezisiza eziqaqa isidalwa zikhona izinto ezikwazi ukuthi zithathe impilo yomuntu ziyibeke kwelinye izinto bafowethu musani ukuhlala phansi musani ukuthi manifona ningibuze ngemali ungangibuzi ngemali ngoba uma ungibuza ngemali ngikutshena ukuthi lento oyifunayo umalini uyogcina ungafikile kimi uyobaleka ungaphinde futhi ungifonele fika esigodlweni uma ulethwe ithongo omkhulu kuyakwazi ukuthi kutholakale okuzoqondana nawe kutholakale okusemandleni wakho kutholakale okuzohambisana nawe abantu abalungisa izinto abantu abaphakame abantu abasha ngiyanicela bafowethu ngiyanicela neliphakame lethongo nilazi ukuthi ithongo linto ephilayo ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo ngicela ukuthi ke abantu baqhubeke bafone uLusifu khona udokotela wena omkhulu khona ngizohamba ngihambe bafowethu ngitholakale eGoli ngama weekend ngizohamba ngihambe ngitholakale nasekhaya phakathi nezinsuku ngoba kunohlelo noma kunesikhala esikhulu esiqhamuka kakhulu kubantu engibalapha kuyinto ke ngisazoyihlela umuntu akangifonele konke lokho uzokuzwa ngami ungayithatheli inqumo zokuthi ugibele uze kimi usuka ezweni elikude uthi mawufika uthola ukuthi angekho ngifonele fone wenze appointment uzokwazi ukuthi ungithole sibonge kakhulu ke kuleyo ndawo abantu abaphile